Ôi nè nè mua được xe Gelme. Be, beni atalayca yok mu? Mala diye saçma. Hey sexy lady. Allah gitti o. Giderken zaten. Biz oturuyorduk bir kol tutuşup, ol geçip gitti, kol tutuşup. Ne ben kakarlandım canı sana. Yönü sen seyretmedin kız bana. Susep. Susep lampa. Ne. Susep, короче. Ana, hadi ne maydın mı? Ve aşağılara çığılıp i. Kimin? Ya nerede onu mu? Ayağın meşhur. Oo. Sen onun ne yemeyeceksin onu anırda? Ben tıraşı edeceğim. Ne yapıyorsun? O ne yapıyorsun? Kalkın ne yapıyorsun? Yarın çıma bekliyor bunu. Erkek adamlar edene oynuyorlar da. Koysana bir de kurum etmesen ne? Erkekler edemiyor. Seçiyor bile eder. Şu, ulakını size mi koyar? Ne kılmayacaksın? Zaten edemiyor. Anne mi? Ne mi diyorlar? Gördün mü gelmedi? Ha? Gördün mü? Kanırsın sen gördün mü? Niye gördün mü? Ha? Даже у туалете сидят, нахуй, драсиды, лотилары, нахуй. Sütler ulakar mı yok? Ha? Ulakar mı? Benim kızım ulakanlarla da olmuş. Sen aşağı son kuvvete bırak ettin. Ha, 2 года прошло. Salam, привет, Огуль Джамал. Мен Огуль Джамал, мен Оля. Прости меня, пожалуйста. Я принес тебе коробку конфет. Боквай мен шу и анок фигура бар. Нирда семечка бар, нирда Гоша Чинар, донер нирда. Ну ладно. Знаешь, я бы хотела пригласить тебя в Алтыночар, попить чай и сладкий тортик. Мен sana neymi dешевка, мен дин Джана барья, Юнус барья, душиньянми, манадан станс керек. Ну, хорошо. А какую ты любишь музыку? Вот лично я уважаю творчество Льва Лещенко. Это самое настоящее творчество, величайший музыкант. А ты что любишь? Лещенко неми? Sen Karvilla biliyor musun? Karvilla. Gatti govimin yuf et yani. Anladın dur. Gözün aydın para. Emme. Ne göktü feyilli ayakçı. O da yine gözüm aydındı. Allah gözün aydın Allah. Yukarı. Yine maşinem iyi de var ya. Hakikaten mi silahlı? Kudurut da onu. İyi de var ya oğlum. Yine de padcam yukarı. Yok tersine iyi. Wow. Tiene cola. Vale, al otro.